Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe usamla belatib kerteng ko musamla TH umba minha kasin jan ka khan riu tri ubanai jamang 8,000 apun riu ula syatu hakiriu sniu ki balabat jubor yu kabala ja hayodo shillong uni usamla ula yathu baki don hadu saungut ki riu sniu ki balabat jubor yu bad kilatu ya kapun bad ya kapisa kabakot khatsan hajar ai Uniu samlau layat hu ba kabas ngosi shushu kalong ba usngo benut ba ki jingdon kam ki don hapo jong ka mobile phone. Kum tau la karpat la don ki ba thit phone rim ne phone to bakin ya thu bat pentip. Ka kerteng jong ka phone ka bala sha tu ka dei Poco M6 5G ka badon artli kamera. Te tenengkong su itu ka kerteng jonga de tharlang umba ba nasa asyong sini sepo tan mohti te nsu itu no ketiak ketu kebangan ngajak nga anya ketu kesini sejan te ningkong kepor ba ketu kepor si beje beje thai nga litit ba di perlok tu armut nilai titik desa boyo ste bat nilai do ada nang tu newan bemrimut benmi snesia syastang melim nang tu tedon tu jaga kebakang kecok en kendip nang tu mars ngiringi nang tu dan sangat terai kita diberiu di bala tak ti laban bat lasim ya kafun jonga bat bisa kita si sekolah senja kalau insyaAllah berkafun kita bisa nilai kawai pengaran sangat kalau hapok itu kafun pun dibadankan cuma dan kita kedau penga hukum benut tak ngkuat babin pentip mana bayo ilan yang mana bayo mentit di pun rim dan di pun tu berkerteng juga telepon cuma kedai Poco M6 5G kebatang sau GB RAM te kedon artli di kamera lata don mana pano biok telepon rim mane phone tu sumpai itu bat phone channel number kendai pra real life kendai iwe kendai lai